I 10 ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje, to je moja prva epizoda. Snimao sam ja i druge epizode, samo je ova prva epizoda. Ovo nastavljam, mislim ovo mi je prva epizoda. I odlučio sam napraviti novi svijet, zato jer ovdje će biti baš pravo, neću varati, ovdje ću se baš potruditi. I like, i subscribe, i stavio sam si ovaj bonus sanduk da ja ne moram se baš puno mučiti. Nemojte mi zamjeriti zbog toga, pa da krenemo. Dobro, dobili smo dosta toga. Dobro. Da uništimo ovaj sanduk, tako. I sad pretvorimo ovo u daske, tako. I pa da nekamo krenemo. Ne znam, evo recimo ovdje. Naći ćemo neko mjesto. Evo samo da uzmem ovo, to mi je jako važno. Tako, čujemo se, eto. Tako, još dvije. Sad ovdje sam negdje vidio ugljen. A, evo ga, dobre. Super. Tako. Ajde da ga malo više uzmemo, pošto je ugljen jako važan. O, jebim ti. Evo tako. Uzmemo malo i kamena, da napravimo kamene stvari. Eto tako. Au. Au. Ovako ljudi. Sad ja ne znam da li da idemo u ovu pećinu. Ne bre. Ili da ne idem, ili da idem. Pošto je ovdje metal, ja ću napraviti radnu tablu. Postaviti tu. Uzeti tako. Napraviti kameni kramp. I mač. Evo tako. Ćemo uništiti ovu radnu tablu. Uzeti ovaj metal. Ili željezo, kako već ko voli. Eto tako. Ajde da krenemo i dalje malo. A evo ga creeper. O. Idemo mi napolje, neću imati posla sa ovim tu creeperima i tako tim momcima. Kao što vidimo, vani je noć. Pa samo idemo mi malo napolje. A, tu smo znači. Dobro. Mislio sam da je vani noć, ali dobro. Tako, idemo po još jednu ovcu. Dobro. Evo tako. Dobro, to će nam biti dovoljno. Pa
pošto smo, vidio bre, beš tamo, pošto smo uzeli već malo metala, pa ajde mi onda uzeti ovo tu i idemo napolje, zato jer smo uzeli već malo metala. Idemo napolje, evo ga, napolje smo i sad idemo vidjeti što nas čeka. A, dobro. Eto, hrana. Pile. Pipi. A, tu. Tako. Idemo. Dobro, uzeli smo. Ima li ih još? A, ima. Super. Nećemo biti gladni. Evo, tako. Pa, ne znam. To, pa super. Uzet ćemo lijepo dovoljno hrane. Dobro, ajmo uzeti malo svinjetine sirove, jer puno više nam daje. Pet, dobro. Idemo mi u ovu prašumu i unutra ćemo nagraditi jednu kuću. Mislim, ne kuću, ona bit će prvo kućica. I u toj kućici kad ćemo biti, to će nam biti kao malo skrovište. Dođi, tako. Biće nam kao malo skrovište i onda ćemo unutra biti sve dugo dok ne budemo prikupili baš puno drveta. Mislim, ne baš jako puno, ono. Sad baš u vodu. Baš onako negdje. Pa baš i ne puno, a baš i ne i malo. I dok ćemo prikupiti onda... I onda dok prikupimo drveta, ići ćemo tu, onda ćemo ići praviti tu kuću, malo veću. Dobro, da pobijem ove životinje ovdje, da imam iz čega živjeti. Eto. Ovo ja volim kad mi je ovako bolje i onda tamo nađeš šta hoćeš. I ako je blizu šuma, pa to nema boljega. Znači, sad tu mi napravimo jednu malu kućicu. I evo, još je voda tu pokraj nas. Pa super, pa nemaš boljega. Napravit ćemo čamac, što ćemo ići po vodi, pa nemaš boljega. Evo, jednostavno tako mogu opisati. Još imamo svinje tu. Au, koga tu čujem? Ali je tu negdje pećina? Samo malo. Idemo malo kopati do dolje da uzmemo još malo drveta, ovoga kamena, da napravimo šporenj. Evo, ovo će nam biti dovoljno da još napravimo materijal koji će nam biti potreban. I ovdje će nam najvjerojatnije biti i rudnik. Ali dobro, da ne pretjerivamo do sad. Idemo mi započeti. Pa ajde. Ovako, ovdje ću staviti radnu tablu. Napraviti peć. Tako. Nju staviti ovdje. Sad staviti neka se peče to i to. Neka se... Opa! Ide noć. Pa morat ćemo mi ići dolje u rudnik.
Šibni je to nekakav rudnik, dolje će nam biti skrovište, dolje ću napraviti kako se zove, dolje će si napraviti neko skrovište da me baš ne ubiju. Evo tako. Dobro. Evo još malo mesa. Baš mi je super ovo, ovdje zalazi sunce, a ovdje izlazi mjesec. Super. Evo, jesi luda bre. Idemo mi sad dolje. Imamo dovoljno baklji. Evo ovako, pa ajde da se zagradimo. Samo malo. Da napravim ja krevet. Evo ovako. Pa zapravo ja nikog ne vidim, tako da ovdje ću samo spavati. Nadam se da to nije nikakav problem. Ljudi, znači nije nikakav problem. Mogli smo lijepo ovdje biti. Ovo se nek još peče, a ja idem malo do šume. Samo malo. Da napravim. Aha. Dobro. Tako. Evo tako, samo da vidim. Dobro. Ja, čekaj malo. Evo metala još. Kao da sam znao da je ovdje, brate. Dobro. Sada ćemo napraviti još jednu peć. I stavit ćemo unutra, neka se peče ovaj metal. Čutite bre krave. Evo ovako. Neka se peče metal. Tako. Ovdje ćemo uzeti malo ulja i staviti ga ovdje. Dobro ljudi, neka se to sad peče. A mi idemo po drva. Tako. Dobro, aj malo je breze. Dobro. Dobro. Super, još malo. Još malo. Sad da to pretvorimo u daske. Pa super. Pa super. Eto tako. Pa ajde da uzmemo i ovo mladunce drveća. Opa, dobili smo jabuku. Da uzmemo i to mladunce drveća. Pa da posadimo malo bliže nas. Da ne bi trebali stalno hodati. Ali hodat ćemo sad stalno. Ajde još malo da uzmem. Hodat ćemo sad stalno u šumu. Neću odmah da trošim ovo drveće oko sebe što ću sad staviti, jer onda ću svako malo trebati hoditi ovamo, pa ovamo, pa ovamo, pa ovamo. Pa nam je lakše ovako. Idemo ovako. Tako. Onda ovako. Pa ja mislim da bi ovako trebalo biti dovoljno. Sad, gdje će biti izlaz? Mislim ulaz i izlaz. Pa ovdje. Ovdje. Super. Idemo.
Tako. Evo ovako. Idemo sad, ajde još barem, još barem jedan lis. Da nam se baš ne češe glava po stropu gore. Ali dobro. Eto tako. Da li napravim i krov? Pa ajde neka ga ovako za sad. Ne treba nikakav krov. Ovaj plafon će biti sasvim dovoljan. Samo da nam ovaj pauk ne dođe. Samo zato pravimo krov. Evo jednu ovdje baklju, ovdje i ovdje. Eto tako. Ajde napravimo i vrata. Evo ga. Dobro. Samo malo. Da uzmemo jednu lopatu. I da pretvorimo ove. Ovako ćemo staviti brezu. Nadam se da će biti dovoljno. Hoće. Eto. Još nam je i 3 ostalo. I ovu škrinju ćemo ovako staviti. I unutra to. I dobro. Tako. 8. Sad ovdje to stavimo. I ajde napravimo željezni kramp. Dobro. Ajde i mač. Pa ajde i sjekirom. Jer će to sve ići jako brzo. A ova lopata nekaga. Dobro. Samo vidim gdje se čuje ovi zombiji. Vjerojatno su ovdje dolje. Samo malo. Ovdje dolje su negdje ovi loši ljudi. Mislim nisu ljudi nego čudovišta. Evo ovako. Idemo dolje. Evo ovako. I ovdje ćemo kopati prema dolje da vidimo šta se zbiva dolje. To metal, to mi treba. Kakvi su to bre zvukovi? Nema ništa. Kop. Ne. Dobro, idemo prema dolje. Čuju se sve jače i jače, znači da su blizu. Ovaj metal će nam dobro doći da si napravimo oklop.
valjda znate kako se to pravi, a i vidjet ćete kako ću ja to napraviti. Evo još malo. Dobro, ajde da se vratimo mi gore. Evo ovako. Tako. Ajde da postavimo ovako i krevet negdje ovdje. Evo. Ovdje. Ovo se ispeklo. Dobro. Sad mi daje neka se peče metal. A mi idemo... U stvari ne idemo. Ajde, dođi. Tako. To je bilo to za ovu epizodu. Nadam se da ste uživali. Ja jesam uživao. Toliko sam napravio. Puno sam napravio. Ja sam oduševljen. Znači, u drugoj epizodi ćemo vjerovatno biti još bolji. Ja se nadam da se ovaj video vama svidio. Lajkujte i nabacite koji komentar. Subscribe-ovajte se na moj kanal. Znači, ja neću samo snimati Minecraft. Evo, meni se upravo skida Outlast i Slenderman. Tako da ćemo igrati horror igrice. Pošto ja nikad nisam igrao horror igrice, malo će biti problem. Ali dobro, šta se može. Vidjet ćete kakvu će reakciju imati. Što se tiče facecama, mnogi ljudi su mi preporučili da ako nekakvu igricu, strašniju igricu ako snimam, da ne koristim i facecam, da ljudi vide kako ja reagiram na to, ako sam preplašen i tako to. Pa bit će i toga, ljudi moji. Pa ne znam. U ovom mjesecu neće biti. Za 2-3 mjeseca ću ja nabaviti facecam i prije ću, vjerujem da hoću. I to je bilo to. Kao što sam rekao, lajkujte, nabacite neki komentar. Naravno, subscribe-ovajte se na moj kanal. I to bi bilo to. Ćao! I 10 ljudi, danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. To je moja prva epizoda. Snimao sam ja i druge epizode, samo je ova prva epizoda. Ovo nastavljam, mislim, ovo mi je prva epizoda. I odlučio sam napraviti novi svijet, zato jer ovdje će biti baš pravo, neću varati, ovdje ću se baš potruditi. I like, i subscribe, i stavio sam si ovaj bonus sanduk, da ja ne moram se baš puno mučiti. Nemojte mi zamjeriti zbog toga, pa da krenemo. Dobro. Dobili smo dosta toga. Dobro. Da uništimo ovaj sanduk. Tako. I sad pretvorimo ovo u daske. Tako. I pa ajde da nekamo krenemo. Ne znam, evo recimo ovdje.